mei che in sui khom pol MHEP ni voi somli patni na chu voin khan hun sang sanga hlim taka manani Mizoram in kong sang sanga ma son thei nan tlom ngai pol tele kaushan in pek na chu thil chelai siam that na sarkar ti chak tu ni in chief minister in a soye sarkar lai pui minister te sik soyan ni nuwa an na chan pual po siam remani United States President Thanna Tura Democrat Party candidate tur pi Hillary Clinton in aking pui tur Donald Trump pachu arin ruput mang chim le atong du dana US President nitlak lowa apo Sibay ule tuna chanchin Kim Chang Jokin Mizo mei che in sui khom pol MHEP ni voi somli patni na chu voin khan mun sang sanga hlim taka manani a khwa le veng sang sanga manirem chan dan le ro man angin he ni hi manane MHEP hi kumsang khat zakwa somsari paruk July ni ruka khan dinani a Society Act 1816 waya zialu felvekane MHEP hian Aizola General Headquarters baka Sub Headquarters pasari aneya block le branch then le ani bok Chief Minister Pulel Thanhola chuan he ni hi ser chip khopui chunga MHEP branch sang ten a huhova an manna ser chip wai me hola a man puya nu ten chung konun an kai shwai that chuan khotlang nu na tha a kaushan pu achaka ramin ma son thei chin ni in a soya nu te chu ram le khotlang nun siam thatu poimo berzing ami ni a soyen Mizoramin kong sanga ma son thei nan tlom ngai pol tele kaushan in pek na chu thil chelai siam that na sarkar ti chak tu ni in asoyane he in khoma hian Indian Society on Tobacco and Health Mizoram chapter president Pilal Riliani po in zukle muam konga Mizoram din mun thatlo dan asoya nu ho tangrualin vaihlowa tanga thil siam chi sang te do tura tanan lak angai ni in asoye He in khom hi ser chief IOC branch MHEP president presiding lianin akai shwaya National Program on Tobacco Control la district consultant Dr. Zohming Sangan vaihlowa tanga thil siam chi sang thatlo ziale mishing te shisel na akhoi chiat dan alemne na intirin atar langane Chan Mari branch chuan he ni hi Chan Mari wai me hola mangin MHEP General Headquarters President Pilal Thamwan nin a man puya sarkarin meichia te hum hal na dana siam chu du thu sam tok lo ma se soisel mai lova man phot nuwa atul dan anga siam thatani theinan bo zui zelani tur thu asoi thang thar ten mizo in cheina an sha zel theinan le an hlut zel nan MHEP member ten mo phurta sang takan nei ti soin sarkarin meichia te ta na local council le AMC ya seat a ho chu thilom om takani thu le he hmuna rorel tura thlan tlin te po enton tlak le midang ta na mal som na an ni atul thu asoi Chan Mari branch MHEP day lom na in khoma hian an member thi te an sun ba ka item sang enti rani bok Khatla branch MHEP chuan he ni hi Khatla YMA hola an manga an bial tu MLA Puwanal Zomale Central YMA President Pulal Biak Zwala tenan man pui choma in khom hi an President Pilal Lianin akai shwaya Puwanal Zoma chuan thu soin mizo meichia ten ma an son hle to awanga kong sanga mipa aya meichelan sarna a omta chu lom omati thu asoya chungkwa le khotlang mason na konga meichia ten poimo na nasatak an nei thu asoi bok Central YMA President Pulal Biak Zwala po in meichia ten ramle nam hum hal konga ti tur poimo takan nei ti soyen chungkwa le fa ti enkol konga po meichia te hian mo phurna poimo takan nei ti asoi Khatla branch MHEP hian an member boral te an sun ba ka an member kumsom sari chunglam te thilpe kan hlana chonhulama inti hlimna hun an manga ruayan che bokane Mission Bank branch MHEP po in DYO hola MHEP ni hi an manga Parliamentary Secretary Lieutenant Colonel ZS Azwalan aman puyane he ni man na in khom hi an branch Vice President Pilal ni puin akai shwaya kumsom sari chunglam te an choi moi ba ka program hlim om tak an mangane
Tui kwal South MHP chuan he ni hilom pa in an branch kumsom ni pangatlin na Silver Jubilee an loma lelthan hola auditoria ma he inkhom hi an branch president PJF lerin moin akai shwaya ne an bial tu MLA pulalruat ki machuan sarkarin dan mangin meichhia te thatakin hum hal rualin an dik na hum hal na ata na siam dan chu adik lo zong manga midang nun ti chiat nan manglo se adu thu asoya michen khat an tu le fa te en kol pe lova ho mada ching an omni asoin hei hian chung kwa ti chia thei ba ka mizo nampum ahong thei thu asoya fanei ngam chuan a en kol po anin hwa matul thu asoi bok Tuikwal South Branch MHP Silver Jubilee lom na hi an veng chunga tlom ngai pol sang sang le local council shwai tu ten an man puya Silver Jubilee souvenir chu AMC councillor puar thang luran atlang zara an member kumsom sari tlingchin te an choi moi ba ka an member thi te an sun bok Tuikwal South Branch MHP hi kumsang khat zakwa somkwa pakhat January ni somni paruk khan din ani a tuna hian member sang khat zanga somli panga an omane Zuang Tui Branch MHP Day man na chu AMC councillor PR Zomwan Puin aman puya mechia ten ma an son to le rualin ma son na tur tam takala thule Fati enkol na konga khonga iringot lova mangai na nen enkol zok apoi mo thu asoi he inkhom hi Zuang Tui Branch MHP President Pilaram Tharin akai shwaya an member thi te an sun ba ka MHP thuthlungan soirwala group sang sang te lengkhom zaya inti siakin zai thiam le lam thiam ten hunan manga chonulama infiam na chi sang sang mangin an inti hlimbok Kuvel thiam na sang zela inverter man to taka leina tur nei lautan Bright Electronics chuan LED bulb inverter ni ngal chu aram siam chhuakta iti tur om chhun chu irum ti en tam du da na zirin I bulb man lai kha magic LED bulb phian thakla karen om lain bulb pa ngai angin imang theyanga karen om lo rual che in darkar li changa darkar rukheng a eng chun zom ngal theyang LH thanga enterprise chuan cheng zasari somnga chawina shal chhuak meka lo ngai ven maro le LH thanga enterprise ramhlun note Rainbow multi-brand mobile showroom hiani budget mil ang zelin mundang panbuai ngai lovin mobile phone brand sang sang le mobile phone accessories tikim mantlom taka le tur kan kol ringe Samsung bi special consumer scheme kan pereng boke kan na mobile phone thar le tu na apps you need kan ti sakthei Infocus Vivo le Carbona bi hian Zoram distributor kan ni a kan customer tatan after sales service a buai na tur a omlo Rainbow multi-brand mobile showroom Sarkar lai pui minister te sik soyan ni nuwa an na chan pual po siam remani a Human Resource Development Minister Tharatan Prakash Javadekar ruatane Minister na chan pual tharapuan ta ka chuan Minister of State atanga Cabinet Minister hlan kai Prakash Javadekar chu HRD Ministry changturati ania he na chel thin tu Smriti Irani chu Textiles Minister tan ruatani a Minister pahni te hi Nimin Khan minute somni chung anin ko mane Smriti Irani hian an ho tu ten an na chan pualatan an ruat Textiles Minister ni tura a in pe ngal thu asoya HRD Ministry chu zirlai tele zirnati mason na atana thoktu ani angin he ministry a en kollaya zirlai te mason na atana Prime Minister Narendra Modi ahmathlir sha thiam puya na atho theya wangle Prime Minister le sarkar ho tu dang ten thataka an thlopa wanga lom omati thu asoya ne Tunjuma Minister na chan pual sik soya hian HRD Minister in thak hi ngai ven hlo berani a he na chel thin tu Smriti Irani hi Education Minister ani nuwa soisel hlo takani awangle ramchunga zirlai lungoi lote awanga buain athlen faw awangin Anna chan pual hi ti dang lam ni arina ni a naktu katanga HRD Minister Thartur Prakash Javadekar chuan zirla yan ni laya lungoi lo lan tir na le thil sang sanga alo enroll ve to thena wangin hei hian zirna lam enkol na a apui abe sei thu asoi
Tuntumai hian napoi mo zual Home, External Affairs, Finance le Defense and Kultu te chu ti danglam an nilova Ravi Shankar Prasad chu Communications lak sakin Law Ministry pe kania Parliamentary Affairs po M Venkaya Naidu lak sakania Punaidu hi a in kollai Urban Development and Housing baka po Arun Jaitley in kollai Information and Broadcasting Ministry pek belane Chemicals and Fertilizers Minister HN Anand Kumar chu Parliamentary Affairs Minister Nitel Dona Spriti Irani chu Textiles Minister ni in Santosh Gangwar at hakanga Santosh Gangwar hi Minister of State for Finance tharani ang nalaklu thar sarkar ho tulian lui Arjun Mekwala po Minister of State for Finance atan ruatani a Law Minister lui nita DV Sadananda Gowda chu Statistics and Program Implementation Ministry pe kane Rural Development, Drinking Water and Sanitation Minister Chaudhary Birender Singh chu Steel and Mines Minister Narendra Singh Tomar ne na anchan pual in thleng turati ania Tomar hian Panchayati Raj achang telang Minister Thara Anil Madhav Dev chu Minister of State for Environment Tharani Dona Vijay Goel chu Minister of State Nimase Independent Sports and Youth Affairs and Kulturati ania hei hi Pusarbananda Sonowal Assam Chief Minister Anita Kawanga ruakane Chanchin Bumi Lartak MJ Akbar chu Minister of State for External Affairs ania Minister of State for External Affairs General VK Singh chu Donor and Kol Til Tolo Turati ane SS Aluwalia chu Minister of State for Agriculture and Parliamentary Affairs ani thungang Nimin Khan Sarkar lai puya Minister ta na mi som pakwa laklu an ni chungchanga hian BJP thrual pui Ship Sena chu anlung oi vaklowa an pol mi laklu an ni ve lawa wangin Minister te laklu na apo khan an tel du lawane Voin Khan an party chanchin bua samana a sarkar thilti dan chu soi selim Prime Minister chu Minister tur athandan an zota pumodi chu sarkar inrel bol na ingkima thunei tu ber angani to ti soin Indira Gandhi le Jawaharlal Nehru te Prime Minister an ni lai khachuan an Minister zinga an mani thlop tu thatak tak Baba Saheb Ambedkar Babu Jagjivan Ram Yashwantrao Chavan, Shankarao Chavan le midangte an oma HRD Ministry lartan na po PV Narasimara wania sarkar lai puya Finance Minister an siat lar na po Manmohan Singh wang ani bok ni asoim sarkar dinglaya chuan hetiang milangsar hi tu ma an omto lo ni inasoi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowalan kumthum lo tur chunga thingtlang khwa zongjong motorakal po vek thei tura na thok chan ngal turin sarkar ho tu te asia tira Tinsukia a sarkar department sang ho tu te ko khomin kongtha chu mitin ta na mason na ani awangin kumthum chungin an state ta thingtlang khwa zongjonga motoralu turani atia hemi atan hian tu na an tho chan ngal atula wangin PWD ho tu te po thingtlang kong lutuk siam thaddan tur ruwa man ngal turin atibok Assam Chief Minister hian sarkar atanga license pek chwa theite arang lama pek zungzung ani theina turle chia pedu te tan po kong ol samjok zona tul thu asoya chia ol ruk tumte thilti ram leilung hausakna atanga chia lak tur put ruthin angchi te a omlo nan chia lak dan thatak dwana poimo thu soin Food and Civil Supply Department po state chunga thilman danglam chak lutuk veng turin atiboka state chung mun sanga mipui shisel na ngai poimo ani tur thule Dr. Indai lo na po enfia in mipuita na chaber tur ngai tu ani tur thu asoi Bethel Electronics multi-brand showroom Millennium Center first floor dealers in Samsung, Sony, Whirlpool, Haier and IFB company chikim omna mun kanni pathian khongai nazara Mizoram tan Philips, Electrolux le LG ate distributor kanita installment in kan pithebok Bethel Electronics first floor Millennium Center dealers in Samsung, Sony, Whirlpool, Haier and IFB distributor in LG, Philips and Electrolux. But Vivo V3 Max is totally different. With its 4G RAM, it boasts a 0.7-second startup time for its quick capture function, so you can always stay one step ahead of the moment. And just like this, Vivo V3 Max is already done shooting, while others are still struggling to start up. In selfie mode, the 8-megapixel front camera will make crystal clear photos. Just one touch, and it's done instantly.
that fast. Vivo V3 Max. Faster than faster. United States President Thlanna tur boruak chu asang chaklea Democrat Party candidate tur pi Hillary Clinton ni chuan Republican lama aking pui tur Donald Trump pa chu aril ruput mang shim le atong do dana US President ni tlak lawa apua ramho tulu berni chu Donald Trump pa hian aphungang lo ni in Nimin Khan North Carolina a asoi kumsamruk pariat mi pi Clinton ni hi a campaign na masa hian President Barack Obama an do sana thutpuin atoi om nge a America rama chuan mani ma sian mai lovin ramle mi puita na tha anjong thin ni asoin chakna burani awangin antang rual thin ni in asoi hi President Barack Obama an na thodan po ni asoin America ramta na thil thatura chuan thil nuam lo le har satak po ati fawani ati bok Secretary of State ani lai chungchang soin pi Clinton ni chuan White House sa Situation Room President Obama ne na thudunin President Mela sheom ti mel le harsa ti sha theipo a mufo ti asoya ma se mi puitling ram mangai tu dik takani awangin khau takin ril rufim takpu in America chau ni lo khovel ta na thatur ngai to in thutluk na asiam thin ni in asoi hetiang hi America ramin President amamo chu ania nangni mi puite u Donald Trump pa hi White House Oval Office a thuturin in duem a hanti chuan du lo ti in mi puite chu an awrual duala kutan beng hlua mayane Bangladesh Rama Islamic State mi firfiak ten Muslim sa khodan Sharia law manani ma chuan poi khoi zelan tum thu an puanga zirtop nikal ta khan mi firfiak panga in Dhaka a Holy Artisan Bakery Cafe a mi somni patni an ka hlum hnuwa le ama po a poi tam takan khoi hnuwa he thu hi an puanga ne Kapoi koin na thizing atam ber chu ramdang mi Italy, Japan, India le America mi ti an ni a hemi hnu hian Abu Isa al-Bengali inti Islamic State mi firfiak pol ho tu pakhat chuan khatiang thil kha ala thleng don chau ni asoin Sharia law an man ma lo chuan poi khoi zel an tum thu le Bangladesh ram shwai tu te hian tun ma a Indo na thiang lim puang tu te che dan an mu to thin ang ni lo an la mu bel zel don ni in asoyane Puanto angin Bangladesh sarkar chuan khapoi khoina a khan Islamic State mi firfiak te an enroll lo ni asoyin ram chunga pol pakhat Jamaitul Mujahideen Bangladesh mi te ti ni in asoya heti chung hian tuna Islamic State hoin vona thu an puang hi an ngai thutak le ti police ho tu Shahidur Rahman chuan asoy Dhaka atil thenga khan police te chuan mi firfiak emoti in poi khoi tu te mi shen zinga mi Saiful Islam chokidar chu an kap hlum ti sia tani a ama hi poi khoi tu zinga mi ni asoin police ten athalak po antar chuak na a anhuwa he hmuna asiam tu ani ti sia chu ani a police te po in an thil ti swal hi pomin akap hlum tu le athi dan tak ero chu an la soi du lawa Saiful Islam chokidar hian anupui nau pai lai le an fanu pahni akal sanane Pathiania Iraq khopui Baghdad ta bompo akathi chu mi zani somnga antling to a he thil thlenga wang hian Interior Minister Mohammed Al-Gabanan ban na thelut Baghdad ta Shia Muslim ho chen tamna karada venga bazar lun la ya bom chak tak ti po ania sarkarin mi za somruk panga anthi ni a puan huwa voin Khan Health Ministry chuan thizat hi zani somnga antling to ti apuang le a kumsak ni pathuma US sipai ten Saddam Hussein na pai thak tuma an be huwa tunchum hi ni khata mi anthi tamber ni in a soi Hetil thleng wang hian mi puin Prime Minister Haider al-Abadi le sarkar ho tu te chu an mani himna tur chau ngai tu a mi pui ngai tha sia an po a hei wang hian Interior Minister Mohammed Gaban chuan aban na thelu tin Baghdad mi te himna tura an na tho chu a hlotlin lo ba ka mi pui te himna tur chungchanga hian sarkar ho tu te po an en thurwal lo ni in a soya lam liana mi pui vei wak thli thlai tur le lir theikal edik tura sipai da po in zia anei lo ni in a soi UK in European Union a chwa san don awangin pound hlutna atla hniam zela kumsom thum pakhat kalta chunga a hlutna tlak hniam ber chum atong mek
mi pui tam zok du thlan na angin UK hian EU hi la chwa san mai lo ma se mi pui du thlan na hi puan ani nuwa pound hlut na chu atla hniam ngala voin khan dollar ne na an hlut na in thlau na chu za som palia atla thale a hemi rual hian sumle pa ya har san na thleng thei ven na na UK sum pe pun na boy pui tu company ten an hne na sum da te chu khoi chet an rem ti lo wangin ram sang sanga sum don na a ngong ani ngal boka Bank of England chuan an rin lok ang nge yin mi pui thutluk na chuan sum che vela ngong lian tak anei chho tan mek ni in a soe Mizo mei che in sui khom pol MHE pini voi somli patni na chu voin khan mun sang sanga hlim taka manani Mizoramin kong sang sanga ma ason thei nan tlom ngai pol tele kaushan in pek na chu thil chelai siam that na a sarkar ti chak tu ni in chief minister in a soe sarkar lai pui minister te sik soyan ni nuwa an na chan pol po siam remani United States President Thanna Tura Democrat Party candidate Tur P Hillary Clinton in aking pui Tur Donald Trump pachu arin ruput mang chim le atong du dana US President nitlak lowa apo Khatizong kha chanchin thar kan ti chwa thei chu ani Carpet shang woolen carpet, center carpet, doormat, foam sheet, sofa le cushion cover atana manji. One tan shang le rexin shang. Heng te hi imamoni chuan sikul pi ko ne khatla ko ning carpet street a MD&D Enterprise hiron panvete. Madras shang company thatak tak siam. Atom bera changa ato chi thengin kanneya. Rule thana atana thabik orthomedical le spinal cord chalo tana thabik spine support po kan nei renge cushion atan form city du chuan I thuthleng size stock zelin kan siam sak thei chi a thui man ngai levin kan tom sak thei hal buk chi a cushion cover po tom takin kan thui thei hal buke chu mai lani lo biakin cushion tur po kan siam sak thei bo Huna omchil kan ni wangin zana de zinga po dor thei ren kan ni a aizol khopon hon tur tan po mani then ina hon masak ngai levin idu hun taka I chuan na motor chwa khona lam mei thei ni miron pan bela atom thei ang berin kan lo pe don chenia MD&D Enterprise Peter Street Khatla phone 233756 943615 9912